Yogi naon ah? Pesen mie nya. Siap. Ah, lumayan ya. Nah, sabar aja mie. Mie teh 5.000 ah. Siap. Angsuran 15 merenya ah. Lah, Siap. Ya. pesan minuman 2 tadi. Oh nya. Mangga. Caina 2 ah. Sabar aja. 10.000. 10. Oh, atuh cik kena 20 tadi kan dia. Mangga. Enggak, cai 10 tadi mie 5.000 jadi 15 nya. Nya. Nah, iya. Siap. Terus pasnya? Pas. Hari duit modal nu tadi kemana? Iya 15.000. Duit nu 15.000 tadi kemana deh? Ah, iya. Hari nu jajan dia mana duitnya? Kan nalat sih. Kami mah modal awal ayah kita di 15.000. Iya oke tadi kali gitu.